Sana po, part 2. DJ John Reed. Listening to the music of Hanok Mobile Disco. Mas Pape Mix Club. Masbate Mix Club. DJ DJ John Reed. Ayaw sumayaw,
The music of Enoch Mobile Disco. Mas Pape Mix Club. Masbate Mix Club. DJ John Reed. I'm a woman in a man's world, and I had to accept that.
share this music collection.
Puede que estés pasando por una separación. YouTube Music Premium tiene un modo sin conexión para ti, para que puedas desconectarte de las redes sociales, pero sigas escuchando tus listas de reproducción más melancólicas. Pásate a YouTube Music Premium. Música sin interrupciones a tu medida. Un mes de prueba gratis.
Halo, kada kayo aming kakapsat. Naimbag nga malam, bigat mahal daw yung amin. Na pumada matitudo apo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Na lamisa na po taglawlaw dito'y. Nagpik sa titudo apo. So nga medyo nasangkot apo dito'y ayang tinumutibiyang. Kada kayo amin na po nga buhay-buhay, tita ito yung aldaw. Happy watching kada kayo amin. Nasa lumsum kakapsat, permititudo na. So nga medyo inyidak. Kada kayo amin na po nga agbubuya. Thank you. Happy watching to one and all. Guri kaya po talak tayo may isang cellphone ko. Kada kita po nga lima, agbuybuya iti tayo ito kagundaway. Thank you very much tiyan ano siya po nga mang buybuya kan mang dindingag digiti agkakapintas nga sunsunata ngay nakisagsagot kada kayo amin apo. Thank you very much to Melo Jane Tolentino, to Marinel Arwatos, ni Eliane Domingo, ni Catherine Cantor, kada kayo amin kakabsat. Nairadupak kakabsat nakikipkip na kini Mami Mike nakaturo ga mo tayo. Makaring na magkakarkarawa mo tayo. Happy watching apo, nagpig sa titudo apo. Napig sa titudo apo dito pagsiatan na awan ti bagbagyo. So nga talaga apo nga tiyempo nandito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti kastuyo na po talaga nga naglami isan hello kini Arceli Lizardo, ni Melo Jane Tolentino, ni Apo Gina Balanay Bailon, kadakadi hi to Lorna Domingo. Dakita amin na po nalodan, kajajayak pay nalodan. Kakabsat siguro madamdama po glod pay ni Taraki ti amyanan. Basi lang nga putihan ko nalodanan, so nga gamyaman na kada kayo amin iti na anonsyo to Mayo 24. Happy watching. Pakidamag yo apo dagiti nakin number dagiti lipi nalodak no addan dagiti lolod da. Aywen dagiti nangabak idi kalman apo iti sagbabainte. Awam mo pa intindio dagiti nangabak apo nga sangapulo nga sagbabainte. Awam pa iti simangpet kanyak nga number. Da kayo apo nga nangabak ti sagbabainte di kalman iti YouTube ko isen nyo apo ta sayang so pay nga nayon ti pag module dagiti apo nga ubing di Pilipinas nagpiksa tudo kakabsat na yawanin sigurado apo talaga nga napigsa ti tudo apo dito Santa Cruz, Tenerife talaga nga nagpigsa kakabsat ken kagayem sa bagay apo hangaglayos ditoy nga kaasin niya po Diyos ko nawa na po iti bagbagyo na ditoy dati lang tudo ti talagang tiyempunan apo ti matutudo dito ayan ni iso nga kada kayo amin kakabsat ken kagayem naisen ko kanya kun sir kuna ni Arceli Lizardo naisen ko okay Arceli Lizardo sino dagiti basta dagiti kwa kakabsat di nangabak idi na minsan idi Merkules Martes fuera di kalman naisen ko idadduman idaduma po insen mati Taraki ti amyanan iso nga pakidamag yun lang nun ni Arceli Lizardo sigot na ipang kami na di 250 mo hindi pala kalmang nga naipanday dyan pakicheck yun lang iso nga da kayo apo nga nangapabak kita man nagiti nga ni Arceli Lizardo idi kalman awanti inabak mo ading na zero ka ngam dayay 250 nga inabak addan nawayag nga na isenon ta nakitak ti confirmation dagiti sponsor kada iti amin na po nga nag-sponsor iti dayto ya po nga Facebook page agyam-yaman na kapo
Uray no kasta dakkel tinay tulong tayo kadagiti amin nga nangababak aga sa mata 50 talungal daw nga pag unlimited da. So nga agyam-yaman na at least legit daytoy uburan tayo apo hanak nga sasalawasaw ket no gidi hampay nga nailod ka kapsat ken gayem pasensya kayo ngem sigurado nga sumangpet madamdama. Ingana no bigat amin mailod to aminin kakapsat. Hello to Maribik ugali sirya Maribik datay ingkariking ka urayo minto na bigat niya kaya 7 million in the house one sir adapay ajay 215 na nailod amin di 215 tamay isa lang tinang load king karamin linodon nakatimay may isang tao iso nga mayat kakabsat. Hello to Eliane Domingo. Isala tayo pa'y kakabsat naglamis dito yapon nakita yo ati Badok isala yo kay diag kinapot kayo apo 7 million in the house. Thank you. Amo yo kakabsat imaduti watts hour ko iti kalman kinita ka po kag mato iti 61 watts hour 61 kakabsat tinga nga to na iso nga paspasa ka po barbareng into nabigat agbalinin nga 1,600 iti 1,600 iti total watts hour ko adan to lang nun 2,400 ingka na December si Barbara nga po maabot ko iso nga iyan ano siya kasi din no live nakapot iti white iyan ano siya po nga i-like kun i-share tabarbarang maalak apo iti 4,000 watts hour adun tumanin iti abakon nyo apo iti preload nga isagsagot apo ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ta mangala agbayad ni Facebook agbayad to ni YouTube adun na punto duwan to ti pangalaan tayo na po ti pagpapapremyo tayo tama ba inak tumutan na po ang pada dumawat nga dawat kadagiti sponsor barbarang dakkel ti ibayad da okay lang batit kan dakkel iso kakabsat nyaman na po iti masagrap ti liwliwakan rayaw ipagsagrap mimot kada kayo amin kakabsat nga naanos nga agbuybuya agdingdingeg iti daytoy nga Facebook page kastamat apo iti daytoy nga YouTube channel to numotibiyang. Thank you very much kada kayo amin na po. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Thumbs up dan po kuna ni Ama Derek, thank you very much. Umadoti watts hour ko, Ama Derek. Si agasam tiway saldaw ng mato 61. Barbarang makamat ko apo iti 4,000 sakbay nga ag 2021. Naglamiis napigsa ti todo dita Frederick ditayan nyo dito nagpigsa si ka nagpigsa ti ayos na diti kalsada. Talaga mayat tiag sila ti balato nga po. Balatong mabalintiro mo rito yun nga naka-jacket kakabsat kan gagayem so nga talaga nga tiyempo na po talaga nga nalamisin iti aglawlaw dahil apo iti favorite nga waltz nga nakipatpatukar kata kayo amin. Thank you very much. Iyan ano siya po tag-share thumbs up ken kastamet na po ti agbuyag dingding uray nyo buybuyaw nun basta ilukat yung cellphone nyo munong iti laptop yo po. Thank you very much kakabsat ken kay ay Frederick kita man no nay Ama Derek kita man no nay load dati kwan ate no nay load dati intid mo nga numberan adda yan no nay load ngem madamdama siguro tampay ka naka online dati sponsor tadamagag sinanglaw si Dami host ko na po nagimasan si kami ti si Dami apo ko datoy karay kay ti Adidas iti manok kakabsat adobo kaya tami kaya tang itubing 2 kilo nga karay kay ti manok upat kami hapaw mamendwa mi lang si daan Ama Derek malpas mo day W no kanayon ka nga ag LS house ko na so karod nga anong sa ko na po rin dudwatal taklo tag buybuya i-open ko lang po ta aprobichar ka po datoy napigsa nga signal ti Vodafone ditoy ta naka live naka on ti TV media YouTube
Iso nga barbarang maalak ti boy 4,000 kakabsat ta sayang. Ag back to zero mo awan jak to kaya dan ano back to zero na iso nga pangpangasi yung man po tayo play yung latapo dagiti video tabarbarang man lang kin nga kasi na po Diyos nga maalak ti 4,000 watts before nga 2021. Thank you very much. Nalami is naman go digo datta ko na ni Ama Derek. Kakabsat dagiti 9 million in the house. Thank you very much. Naglami is kakabsat. Madamdama kakabsat into tanong madamdama po maalak dagiti anak ko ag live nak to ti YouTube channel agpa contest nak to madamdama dito ay YouTube channel. So nga da kayo po nga dagagayim. Hello DJ Arnel Takmo. Hello, good afternoon ko na ni DJ Arnel Takmo. Hello sir, agarim padik ka da madamdama. Agyaman na kiti pa nagbubuyan ni DJ Arnel Takmo. Sir, mano ti laptop mo? Paki-play mo dagito yung video ta barbarang maalak. Ada 1,563 watts hour ko pay laong diya ka mo numalpas ko ti 4,000 tulungan naman ni Kuray lang mangiregalo ka ti sa gasot nga oras no ado ti pagbuyaam tamay may sa gamin ti account ko kumadi ka no nga buyaan iti sarili nga video iso nga i-play mo man manganta kami pay manging kamang kami pay host ko na ni Ama Derek. Hello DJ Arnel Takmo, nagtutudo dito yung sir, nakalamlaming isan. Marimana po di, basta ituloy-tuloy mo lang sir ti ag-LS. Sir, nga raw, napansin ko, basta no ag-live na kiti, ag-live na buya naka-on lahat ti television may ti YouTube. Iti may sal daw mga 60 to 50 iti may nayon iti watts hour na iso nga patpatulo nga kadagiti apo buy-buya tabarbarang maalak ti 4,000 before kalpasan na po iti December ada pa'y makabulan makidi 26 tata ada pa'y mga 35 ngal daw. Makaya na siguro mo ta. No 50 ti kadal daw may nayon, makaya na siguro ba parang no kwanton. Hello to Hamad, alo Bani. Sir Shakpay ajay nag-text number nga Hamad Maburak message mo di kalman. Hamad Maburak, happy watching. Hamad Maburak. Muhammad Maburak, happy watching. Apa ya dayon abak Muhammad Maburak. Okay. Kakapsat, dagitihan ko pa'y nalodan dito YT, talaga nga nalodan. Dahil itinalodan lang iti YT di kalman ni Dean Castillo, kini Dian Castillo, kini Mayo 24. Dagitihan ko pa nalodan na po ti YouTube channel iti nangamak ti sagba 20 ni Melo Jane Tolentino, Maribel Lizardo, Bennett Lizardo, Hamad Alabani 20, Dian Castillo 20, Susan kay Susan tayo ni Hamad Alabami. Duwagayam ti bagim Hamad Alabami balik 40 ni Kati Rinis Calona ni Arceli Lizardo ni Tunga ni 20 jakpay na ilodatoy ken ni May Bisamot 20 kakabsat ken dagito apo ti talaga nga hangko pay nalodan iti YT dagiti sagba 20 jakpay nalodan dagito apo isen yun to apo ti number yo ta check up to na laing or nusok ta isen kunto no bigat siguro na nagpigsa ta nakagagapo ka po ng panagload dagiti nangabak di kalman iti birthday ni Manang AJ ugas ni Isa agidad duma kurang tawa mo tinsenda ngam gidad duma nailod ko na po nailod ko ti 17 nga taon kasi kakabsat hello to ajay inabak ko idi kalman nga Sir Hamad Alabami haang ka pa nga nailod da jay nga sagba 20 Hamad Alabami bali 40 pa itijak na nga nailod king ka
Okay, thank you very much. Kini DJ Arnel Takmo. Happy watching DJ Arnel. Nalamiis kakabsat, nagimastek sida ti balatong. Ag sida kami man ti balatong madamdama. Balatong sida ti balasang. Balatong sida ti balasang kano ko nagibing ide. Happy watching nga po kada kayo amin. Kaya man na po tayo irakap ko dato iridaw ko mauburak ito yung karawa mi. Kagurugura dak iti karawa ta umariwawa na ka no. Gure kaya po tayo irakap ko lang. Ayang kakabsat inirakap ko dagiti ridaw ta ada nagreklamo dito ayang ko ayam mi nga napigsa ka no ti uni kunog napigsa kiti ubing kataglalok television nagiti inya ti awak nyo ka dagiti tattao kakabsat nga hanyo mo ida nga sagsagidin no anya ka amo mo kapatpatang no sagsagidin ka kasla masinsini da ka king kalata nya ti awak na DJ kasjay ti Lucanon amo mo sagsagidin ida masimsim mo runan dati do obra iso nga masyudo tak nula duma uray mangmangagda ada gamin na diya ka mo nagreklamo naging susurat dito nga impan na dito yan tiri daw mi ke napigsa ka no ti panagtawag mi ti telepono napigsa ka no ti panagbuya ti TV gito ubing umariwawa da ka no sa no kanta-kanta nak ka no kakabsat napimpintas ka no agar kilanak iti studio nga pagkantaan animalan kagurgurak kakabsat kan kagayem uray dingding ganda no sino ti nagsurat-surat dito hangko mo nga napintamok ka po ko napintas mo ti panakilangan ko apo ti karo batoy no mo ti biyang ngem no apay nga masimsim mo ron dapat yung obra hangko mo ida po nga kalkalbitin hangko mo ida pagpagunyan no nya glaladita iso nga masyudot to no mo ti biyang kakabsat tahan na mo na riwawa ti amok mga hangko mo nga bibibiyangan nagbabarto daw naglalao ka gariwawa da kon hanang aguno ni apo iso nga di mo kalkalbitin hamo mo masagsagit ida no apay nga siya ka bibibiyangan da kagurgurak kakabsat iso nga no maminsan tamo ko napinta sa apo iti panakilangan ko dagiti karuba dito ayang ko tahang ko amuno nya ti basol mi no apay nga kagurgura da kakabsat ken gagayem ore dingding nyo po ipadanon nyo kung sino dagiti makamamo dati karkaruba mi dito nga building kagurgura kakabsat ken gagayem no apay kidi nga hamumo ida sagsagidin hamumo ida nga kulkuldingon no apay nga madalapos da ka pakabibibyangan pagsiksikuron dati obran tino mo tibiyang iso nga apay apal ko na daang wang garon ngam apal apay ba nang nangatakan dati ubra kakabsat ka ipari da ngagkantanak nya bibibiyang da nakaragalaw amin na dagiti ridridaw ka naglalok ito yang kon tapos bibibyangan da hangko mo sagsagidin ida nyang ko pagpagunyan ida umuse mulatan na ko iso nga narigat gamin apo mamuti pakabasulam ti dagiti karkaruba iso nga no daduma
mostly apo nga manggurgura king kakarubam hamu ti pakababasulam iso nga masyudo takdo daddo mauray dingding ganda uray padanon da tapno naging susurat di na palibaga nga oy si kakaruban pigsa tuunim di na palibaga di na pala nga inbaga kanya nga personal nagsurat kay din yung panadyayan ti sangot ti ridaw me masyudo tak kakabsat kang gagayem. No maminsan ikarkarat pa kumaboy ti agar ariwawa kay din nga baka no ti rigat na umno may ti pulis ditoy narigatan iso nga makiko ka nakakabsat iso nga no agla-live na basik ti unik kuno nya ti tatagungo ni mami may no ka iso nga masyudo ta launay ta adanto may sa adanto gundaway nga idukit kunto datoy picture kunto datoy insurat-surat na ditoy ipos kunto mo at kakabsat kan gagayem. Aldaw da apo teta no nya gije no sinuman tinagikwa no Espanyol no Ilocao no Ilocano no saan lalaok basta anda mo tumultulong agbayad iti renta ti balay ko no apay handa mo nga sumsumurat ta balbalay da no apay nga mas kasiksikuran da apo iti ubraan ti no tibiyang uray padanon nyo kakabsat kan gagayam jaka mo no Espanyol no Ilocano ti nagsurat-surat kan dayay ay padanon nyo kakabsat tang kumo kalkalbitin hang kumo nga bibibiyangan dati bibibiyag da no apay nga bibibiyangan dati bibiyag ko kakabsak kang gayam tama syudo tak nga duma batom ti tinapay sir tap no umamo ko na present ko na ni Adele Delina Portuguese ni Marinel Ratos ipigpigsam ketir kanta baka naangin lang sir haam napigsa ka no ti panagtawag mi ti telepono napigsa ka no aji telepono mo na aguni di pati titik kono pakaringguran na isunso lang ti dingdinggenan no inya dagiti mangmangag na ditoy ayan ti balay mi ta kasi ati balay mi gamin apo may isang first story second kasjay sa dakaruba mi dadya karuba mi jingato mangag na idingdinggenan sa amin nga pagkamaliam mi kakabsat para baka pati pa nagrini-riti iti kama ka denggenta kakabsat kang gagayam iso nga masyudo tak narigat ti makibagay ti aglalaw nga tatatao no di ka mo ti pakabasulam iso datoy nakpay kusina no apay nga mangeg namin dagiti kwa syempre ubing nariwawa da apaw umariwawa mat tataja mo bibibiyangan no kaariwawa da ay madam da ore man no bagat pa kidi ano grani rito no no agimas ka mami may ka ay yasog mo man nga pigsa ko nakamata no umapal ti makangkang kakabsat ka kayen makasyudot to ni mo ti biyang amma nagpaiso apo dup pula lang iti ko dita pala i-personal nga amo na pigsan kabsat ti aga kastoy tamarilibo kak han naguni da mangmangagmot ti TV kadaglalok bibiyagan na ti sinalbag agito iti kagurkurak yaman lang kami mga baktibo no loto no euro milyon na po dito ita pumanaw kami ka natin nga buildingan ta nakasyut masyudo ta kaya dingdinggan na dagiti nalang ti gidandanon kakabsat dito yung nayad ko dito sigurado agdingdingag no dagdingding man dito yung ayag lalo dito ayan ti Santa Cruz Tenerife Spain ipadanon mo ta na mabutang kakabsat kan gagayem tahang ko nga bibibiyangan ti bibiyag ti tunggol may sa dito yapa nawa mo ti maitulong da kanya magaramid damot ati live daw no YouTube channel ata mariwawa da no nya ti video da awan bibiyang ko iti bibiyag ti tunggol may sa tattao kakabsat tahawan ti mulmulos taek yung ay parit pa'y kansyonan di kansyon ka mat siyudot ko hello Maya 24 kakabsat isong datoy naklang apo kusina ang nakabasulak giti karuba media kamuno sino ti nakabasulak no Espanyol wenno Pilipino mariwawa kay lata mata mariwawa kay lata ko mariwawa na mo dito yang kay mo kwa datoy na mo unog ti balay mi may stress ka lang amaman nya kamo inya naga na itawa kasi nga hamumo kalkalbitin hamumo pa amumo nga mulmulistan
amo pagpagunya no niya amo mo gagaron apay nga aming nga ranay irit panagtawag mo di Pilipinas ti cellphone mo napig sa unay kada panagbuyam di TV kagura da inya ti kaya nasa hunda di po nga tao kagura la unay kakabsat so pay narigat kakabsat dato'y sasaadon ti numotibiyang amo ti pakabkabasulam no niya ti kabakabkabasulam is personal na ang kaglaybon ta may kaglab ti balayom din na pala ko na ta mapanaglab ti balay da siyempre napigsat internet ko arami dik ti kayat ko apo hanalaki di unay nga mangmolesta mataka di ti riga na hangko nga tagida kasen nga ibagada ta ibabasit ko ti unik ngam kaputakas jay nariga mo't kakabsat siyempre isurat-surat mo pa lang mo pala i-personal kakabsat no pa nagtawag nagtawag ka ti telepon siyempre pagkaaka mo no da mangug mo nga ibagaji ka tawag mo may parit pay napigsa ti pay unit ti TV may parit pay apaw kadagiti amin na po nga 12 nga buybuyay ti dayti nga gundaway at anto gundaway mo apo nga sumubot to ni mo tibiyang kadagiti 15 nga naka-online amo nga sagsagi din ti maysa nga tao makitkitam lang makabasol ka ay apa narigaton diya kamo apo no niya nagreklamo no sino ti nagreklamo no Ilocano no Pilipino no Espanyol iso nga medyo hanak unay nga kanta-kantang kadaglalok ta bakag sikatak kami na po titangatang may parite ag kantan anong sanyo na po iti nag-live na ka po dati na kusina awan ti molmulis ta naka-close di naka-close dagiti rid-ridaw naka-close ta po dagiti tawa-tawa tapno awan ti makang talaga nga kasalada di nak-studio iso nga nagdengdengag man nagbubuya po dati kitay Espanyol nga makagurgura kon to mo tibiyang dito no Pilipino ala ka pasensya kayong kakabsat ken gagayem no mamolmolesta kayo no agla-live na ag-live kayo gamin atata buyaan kayo mait kuno YouTube kay mait sakit ti nakumot mo tibiyang kakabsat narigat apo ta siyempre padamadamag kunto mo kami nga ni Facebook kag baybayad din apo baybayad apo da na-receive ko $149 kung kunak siyempre nyanton no mamonetize dito YouTube ko apo di adan ayag ba nang ni kastuyen andala nga mo apo nga basit mo ti itid na pay pagba nangam ko ma ipaypari iyo ti ubraan ti no mo ti biyang nya kayo kumamang parit okay padamag na no da nayad ko apo dito yung buyag dengdengag iti da ito yung gundaway padamag mo lata padanom mo sung batak to yung sung batak ka pa akanta ka man sir Cornelia ni Domingo hana makakantan tayo pari na kanta na isalayo lata na po tawarin na lamis di mo sung batan dati anya ti awag mo kon dati tao kakabsat nga hamumuk madaldalapos hamumu nga pagpagunyan hamumu nga kwangem ngem simurunan ti ubra nya naganadajay nga tao kakabsat kalapiti 16 million in the house thank you very much kakabsat happy watching kada kaya amin na pa naimas ti sidaun nga balatong tatatang bagtit ko na ni Marinela Ruatos aw mabara na ti biyag na mangug mo amin nga napigsa ti TV napit mangug na amin ti napigsa ti panagtawag napigsa ti kansyon panagkanta-kanta magbidbidyo okay kagarod muting for just siyempre nung kanta ka video ko hindi napigsa unim pau masututak isya tam house aglalo no ag tutudo kung apa na mga
hanap nga giniinom Frederick. Amo di Pilipinas no kastoy di Pilipinas ti karubam kuma di kaaba-abay mo dito Pilipinas ta bibibiyangan na ka magbartek to tatay asawa tay kilala ka karyar ka diyan nariga mo tapon sa lawan ti adadal mo. So nga batakon makauma. Nunya ti apalon daw nunya napakasimsim mo raw dati nakimbibiyag so dagiti ti makungko nga chismosa sinalcohol sinalcohol ko na ni Frederick kapag sinalcohol pag barto ka pailanga naglamis ay kurang panunot na sir ko na ni Eliani Domingo so palang lamak amo unay nga kada na magmalwalo magbibigat nga aglalay ka kapsat sa may sa adayunak dijay dito ayan ti iti first floor, second floor, third floor, fourth floor adayuna mo apo dana mo tunod ti ko sayo nami nakaragap ti ridaw nakaragap ti tawa nya pala kaya da nya bibibiyang da syudot na. No, adana ako mo, ni Espanyol, kapatangda, basityo, ti panaguniyo, kumariwawa kayo, kasto-kastoy, kunada Ori mo ni Pilipino kuma, ibasi mo basit, kastoy ka, lalo no, nakainananak, kukuk, kunana ko mama, ibagana ko latta ko man, nang isurat-surat, animalo. So nga nagbuyag iti TV iti ubing babasi iyo ta volume na ako nami mga 10 lang ti volume na apay wampay ko ti karapatamon ulog ti balay mo awang karapatam ay mauyong yung kaabsat mo ti pakabkabasulam apo. So nga agpaiso tay kung kunada nga karubam isunto mo lang kakabsat iti mang dadaol king kang agpaiso dagito ibagbaga ka pa karubam isumo lang ti muna apo kago mang gorgora king kaure hamo gorgoraan hamo ti pakabkabasulam. Apo amo yung kakapusat no kita lang pinagbigyan ngayon kita utong kadaglala ko napintas apo ti pa nakilangilangan iti no kasano apo iti panagsasao kuno panakidangdanggay ko apo iti aming nga YouTube channel wano dagiti live streaming ko apo kas jem ula ute ugalik apo aming nga malabsak nga Pilipina Pililocano Tagalog dito yapo no magmagnanak pagunyak amin uda isumak ida agidad dumahanda handa po nga gus-usem iso nga baybay ak iso nga siya apo approachable na kan smiling face na kadagiti amin na po nga padak nga Pilipino dito Santa Cruz, Tenerife, Spain mamano 1 pulos apo iti miso utak kapatang kuida no masabat kuida wano sumak no handa umusem daigwal awan bibibiyang kawan utang ko ngam timoslingas usumak apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain dito ayang ko dagiti tumultulong kun dagiti agpapautang kanyak dagiti apo iti no syempre dagiti agpapautang wano dagiti tumultulong apo iso ti mostly nga apresyar no tultulungak met dagiti apo tamok nga na ay gidi apo ti nakakwak iti naimbag nga nakam kadakawada iso nga utang nga naimbag nga nakam apo na narigat nga bayadan nga talaga iso nga kasjay kakabsat mostly amuyo dito nagado kami nga Pilipino dito magnanak ti ikalye makasabatak ti Pilipino hello hola kun naman kasjay umusum da napintas kuno saan okay latat lis pinagunyam narigat apo ti makibagay iti kadardaram nga kunada pagunyak kami nga tao no iso nga garot nga no kuma kandidato ti papanak nalaingnak nga mangkwati nakarinyo nakadagiti tattawa po iso nga kapilitan nga ibotos da
Isumam aming nga tano hang kala nga umusam no sa abay eleksyon. Kalpasan eleksyon nagusam ka, sa abay eleksyon nagusam ka, nakausam ka kang kana yung kaya tanda ka apo dagiti tattao. As jay. So nga dagiti lumaban iti eleksyon into sumaruno nga 2022 adan sa eleksyon usumam kay nga usam apo tano namisuot ka tatta sa kantulag usam no sa abay eleksyon handa kay butusan no reno ikam kwarta ida. Alam da di kwartam, sigurado nga handa ka mag-ibutos. Takas tamo to ubram. Tas tamo to alim sa kala umusem tatada kaya mo nga paibutos, ya serbina. Hello, may salang kana. Agkanta ka lang din sa Uray may salang kon. Eliani, ana makakanta Eliani. Ada datay adu dagiti karuba mi dito bakang kay parida. Uray may salang kakabsat ka na ko na ni Eliani Domingo. Isala yung latapo ko naglamiis. Kadagiti saan nga nausam po, laglagipin nyo umusam kayo nga umusam. Kadagiti manggurgura kada kayo. Tapno di kastabo ko may alata barbarang malunag dagiti puso da nga hanton nga manggurgura kada kayo. Kung nadagal ti December ka, give love on Christmas Day. Api kami lang Christmas ti panangitid mo ti ayat mo sa kang kanayon Christmas kan saan masapul mo't apo nga itid mo ti ayat mo ti tunggal may sa kadakiti gati gagayim mo gadi manggurgura king kahan lang nga December balittad mo dajay mo kami nga pagsasao give love on Christmas Day apay kaya na sabon December ka lang mang titi ayat apaw nyada niya pagsasaon give love on Christmas Day. Batam ida ko na ni Eliani Domingo. Di ba manang Lina Angelina Cortez Paskuaman kun saan masapol nga mangtid kalata mo iti ayat kadagiti pata mga tattao hangalang nga December nga give love on Christmas Day. Madi dayay nga pagsasawa po nga inaramid da iti English no pagsasaw ti English manja kayat dayay give love on Christmas Day. Christmas man, wano saan, masapol nga ikamlata mo ti ayat kakabsat ken gagayem. Di ba Eliani Domingo? Give love on Christmas Day, tamatam. Api nga Christmas lang, uray ba no, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, hala nga Christmas. True, gusto ta ko na, mong kuna lima ng Angelina Cortez. Uray man Paskwa kung saan no talaga nga ayatem dagiti padam nga tawa po amom ti agayat uray no awan iti may titit mo apo nga pagsaya at ang kadakwada basta isisumam ayatem ida hamunay nga kung kontraan ida dakkel dayin apo nga puntos mo iti padam nga tao uray no gmimisuot das isumam lata okay lata po kasjay ala nga December ti panangtid mo ti ayat mo balittad datang pagsasao nga give love on Christmas Day no sino ti nangaramid kun data nga pagsasawa po ti English kagurak give love on Christmas Day agnanayon kuma nga mangtid ka uriha nga Christmas iti ayat mo ti padam nga tao apo agnanayon ngayetang kayo kunam sir so pay manang give love on Christmas Day, Christmas lang ti panagaya mo. Balitad nga pagsasao. Kagurak aja nang ramid kaabsat. Hello kada kayo, amin na po nga 13 million in the house. Agyam-yaman to yung namutibiyang. Ni Marinela Rawatos, ni Manang Angelina Cortez, ni Eliano Domingo, hedagiti admins ko apo. Hello Marinel, Maribel, ni Marivic, ni Catherine. Happy watching kakabsat. Agyam-yaman na kada kayo amin nga awan ti labas na amuya po isong live nakman na po tabarbarang maalak man ti 60 nga what's our into ni bigat iso nga anusan nyo apo nga pakibuya-buya yo uray giti lemon tree wano orange tree da sa lemon tree da dyan imbiting ko ti ikan sako sinigang o dinagimas buya-buyaan nyo diludulitin nyo apo naudi nakpay nga kakabsat madama luto pay lang kanin agitoy amo kakabsat. Okay manang happy cooking kay Masam Tagloto. Ama Derek, happy watching kada kayo amin kakabsat. Kalalpas ko manang naturo ka basit
na napananagpalod kung dagiti nangababak ngam adahan ko na lodan ta awam mo ti madimo gid number ken intida. Hello to Mayo 24 ni Amaderi, happy watching kada kayo amin nga 12. O da kayo nga 12 apo no, adu man cellphone nyo, duwa mga cellphone nyo i-play human lat dagita YouTube ko, dagita video ka sa turehan nyo buybuyaan na, nuri basi bil volume na ngam i-charge yo at ano nga maikat. No napigsa si signal yo apo tano, di Pilipinas gamin, ti agi play dagiti video apo, aglalo no awan ti wifi da narigat apo ag 30 data iso nga napimpintas nga dagiti ti abroad apo ti agi play tagti tinulong tayo apo no adaman YouTube channel yo apo giti ka nga ni ma-monetize tabasit ti watch hour na ibagayo ta i-play mo kakabsat tano agbibi agbayad mo no may kamat no amuyo nga may kamat ingana ti 2020 maalayo ti 4,000 ta maka-monetize kayo apo ibagayo ta agpatulong kayo kasjay ngam no basit pa iti watch hour mo limli magasot pa ilaang ala baka back to zero ka no 2021 tumulong ka latang kang nga nga ma-monetize tatulungan da kan tumot into no irogim man into 2021 kasjay lang ta uray no kasan mo ayat mo apo nga monetize ka dagiti pada apo nga Ilocano Pilipino ka anda ka mo tulungan da ka mo buyaan sa bali mo buybuyaan dagiti bobold ka naglalok dita YouTube awan hamulat na malpas iso nga siya kapog paiso at nakurang 1,600 nga watch hour kun basilangan na po 2004 makabulan lang siguro barbarang maalak iti 4,000 watch hour sakbay nga ag 2021 kasi back to zero ingga nagbalinto kano nga 10,000 watts hour rin apo ti pagbalinan nga abutom no ag YouTube kanto manin awanan rumigat na po. Hello everyone, good afternoon ko na ni Mami May. When sir ilutwak idapay ti dinner da nalodam jay 1,000 nga rodon sir kuna umanang nakalod ako nang gidi 1,000 pati ta gidi duma manulang siyam langan ng tijak ngay load agi 27 nga nangabak iti kalman siyam langan ng tijak nga lodan inyo udot ni Mami May kun datay ipag ko limakin ni Mami May talo kon tay ipag ko iso nga dagiti lang tiyang ko nalodanan ni gidi nangabak iti kalman agi out of 27 nga nangabak kakabsat iti kalman iti birthday ni manang ni ading AJ naloda ko na po iti siyam lang nga tao ti Jack nalodan complete malaki kita yo po dagito na lolodak ito nagkatiddag sang pa may sako nam idi Domingo Lunes adog iti pare ringo na nakita yo apo no kasano ti anos ko apo agpaload agisurat-surat kan nakita nam number ni video nakita amin no sitio natin isinuti ng load kadaglalawok nakita po iti ubraan ti mo tibiyang so nga kada kayo amin apo nga nangababak thank you very much ta naganos kayo apong nakibon ng buybuya so nga anusan kayo mo't apo nga lodan kung nagiti sponsor anusan da kayo mo't kakabsat ta adu ti may tulong yo adu mo't ti may tulong apo nagiti sponsor iti nga Facebook page thank you very much kakabsat ken gayam ay to Risa Sebastian ni Risa nangabak ni Risa iti bunot iti white kidi damdamagin niya number na namo itid siguro ipapaskuanan ti liwliwa. Hello, kada kayo amin nga 10,000. Happy watching. Apo, anayak lang nga po nga mga 2 hours dahito yung live ko. Iso nga agpakadanak madamdama. Iso nga ananusan nyo. Play nyo lata po. Rewind nyo. Dagiti YouTube ko apo. Tabarbarang maagtap no agkamatak ti watch hour. Kung nani DJ Arnel tatay, malpas mo ata sir no kanayong ka nga live streaming ko na. Thank you. Tatian Anos Ken tamambanog mo, God bless you always. Okay lang man ang Angelina Cortez. No problem. Awan apo. Siyempre, basta nung naragsak apo dagiti malodan, aglalo gidi Pilipinas ta. 50 ti abakom talungal daw da niya pang load da. At least
umusum damot dagiti ubing nga module dakla po nga tulong apo dagiti sponsor daytoy tano awan ti liwliwa ken ray awam mo ti abaken nyo kakabsat ken siyempre awam mo ti abaken nyo apo no awan tag sponsor tano siya amin ti manglod apo daytoy apaw madipisit na kakabsat baka awan to ti mabati nga sweldo kon kasanunton no awan mabati nga sweldo di ititierte nga 1,000 euro lang ti makabulan di pagload ko amin di pay awanin papanawon da kami di ti balaymin iso nga lalo narigat pa yapo nga makanay so nga ano sandak apo dagiti sponsor sapay ko maputa no kasta syempre nohan na mag-live kakabsat awan ti buyain nyo adala ta buyain nyo ang at least dumalang apo no kalugaran nyo no kamamuyon apo tagla-live ta narigat apo sumurat ti live streaming no duyam amuy da siyempre narigat hanyo masauti kaya yung asawang kumanya iso nga agyaman nagkakabsat ken kagayam dagiti amin na po nga buybuya 10,000 ni Manang Angelina Cortez agyam-yaman na una iti ayat ni Manang Angelina Cortez kasama kin ni ading AJ Uganisa nya ko na naman ang naragsamo lang ni birthday na nya ti handayo idi kalman madama mo salayo nga ako mabaling kay mga star dancer kin ni AJ maya mo salayo ada kalakit dia sir ano sandak talaga ko na okay sa bagay po sagbabasi mo lang ya po ti dawdawatat ng kasla tulong yo nga kaslang paggaliliwan pagrayray awan tayo apo ta hangkom nga anak dumawa ti dakkel ta mabainak kakabsat ken gaya thank you very much kada kaya amay na po nga 9,000 nga buybuya nabartek ko nam sir ay nabartok alakat least man ang naragsak ti birthday na uray na dayo ti pamilya na naliwliwa isuna kasdi ti mayat nga birthday ate ado ti kwa at least o ti may nga taon nga panagbambanog mo ada mo may sangal daw nga panagragsak mo nga umus magpagpagaakas jay talaga nga kas jay ti biyag tapno barbarang umatid dagpay apo ti biyag ya sir kanya kay ayo apo ureno na ba nang kayo no kalpasan ni ti may nga taon matay kayo di awan ti serbi taba nang yo uray mo no na pobre kayo no umatid dug ti biyag tayo okay lang at least si bibiyag tayo pa lang ngaminya ti serbi na ti ba nang apo no na asdag mo nga makiltay ti anghas tayo nya sa awan serbi nakakabsat ang nakayto hanakan tumo lamay tabon ta kwartam nga konada iso nga napipitas apo tayo na pobre nga manay nayon iti biyag na iti masangwanan ngam dati na ba na nga dukwarta na nga awamot nga ngani nga matayon awan sa servina po so nga gyaman tayo apo no nasalunod tayo hantay nga matay ngam no talaga nga matay cho ako nya ti maobra tayo apo kudeng tayo karudan ngam no doon tayo may matay ako thank you very much kung na tayo ko no matay tayo na ka di matay tayo nya ti maramidan siya happy watching ay nagsweetik nagpanayon ti 1,000 pagpayaayam na syakmet lang gayam pagbayadan na ako na ni manang mama sweetik jay kapsat ko ngem okay lang naragragsak nakmet nagadukwar nga katawak idi kalman ko so pay ama nang uli siya sakit tayo siya ati tiyang ko nga idi aglalo idi karangaba ni mami maya pao mami may kustong kakababay na gidi viewers ko nakpakidin tagriri gidi hama kasungbat ay di na nga ba ka na po handa nga sumubatang ka mabagi mi ko na daw daway kas niya ayan iso nga actually syempre makita yung mata po nga legal muna sinuti muna masungbat di nga to isumot apo ti mga bak iso nga ay ayam lang data pagragsakan tayo okay 13 million in the house thank you very much kada kayamin kakapsat mayat iso nga si Lani Domingo into no birthday ka dagiti apo nasungod nga pagayan ti liwliwa ko na ray no ag birthday kayo
kay request yung manong ag birthday nak no kasto yung aldaw agpayayam kanto ta pagragsakan ta dagiti viewers mo kas panang celebrar ta iti birthday no kunam okay ag live nak no mayra nang ag live nak ibagam mang pa-question kadto ti sangapulo manong ta siyak to ti mang palod 5 gasulang dayay ta kasla celebration ti birthday iti liwliwan no kunam okay shoot awanti adong awanti danag automatic no ka nya ibagayo pa sa bayan nyo lang birthday nak no kasto yung aldaw manong mang pa sa question ka man ti inom nga question nga tig si 50 no kunam siyak to ti sponsor na no kunam hangko magbagan kasjay makipatang ka lang automatic agitin masangwanan ti birthday da po ibagayo kasjay tano asakan togbuya tano maragragsak kamot abasit no ta share your blessings nga raw sa sweldo ka ti pakaisukatan ti 30,000 no 45,000 tapos ag birthday ka ang kagununi hangkalang agparanod mo't kang dagiti pada mga tao nya serbina uray no ba silang sweldo mo uray babayin ti mail no makapalod ka mo ti 300 pesos so naka at least agyaman damot kingkan nga kas birthday celebrant di ba nakachamba nak lang idi kalma na po ko na ni Mami Mai iso nga kasjay di ba no ag birthday kayo ibagayo yuta ag live nak nga mo ibagayo nag live nak apo ko masapo lang i-sponsor kayo ray load lang tig si 50 no mano nga 50 ti makaya yo di kayo to ti mangloadan okay lang ta pang celebraran tayo hamo kaya mo sawon nga nag birthday ka aghanda ka diti liwliwasan makamukan tulad ang aghanda ditan tadi handam lang load mo lang nga pagbibingayan na po kitag buyang pagkakatawan kasjay thank you very much kadagiti 13 million in the house aguni kayo mo't ada kayo nga buybuya kitag buybuya po kami kung nada kami i-open mi lata dati cellphone may manong tano kako nada ni mana nagadu agriri ko nam ading may di kalman permi katawa ko na ni manang Angelina Cortez inya diririnda ka customer dyan sir na kunana ka aji kanu midwifery nga napugtuan na di na kanu amuda di yung pinugtuak siya mo tim muna alangan nga jaki baga ko siya na tim muna di agririn ay so nga mayat kakabsat nagsakit ati tiyang ko katawa nga agay di kalman bus laki baglangan na putahang inangin uray nukas ta kakabsat mayat o kitain nyo apo gapoy di pa nagbuybuya yung nga kang kanayon hanga napuputan na palabas ti may nga taon dagiti duwa ti taon na apo nga nakakontrata ti duwa taon dito yung nga OFWs may sapay nga taon agawid kay to di Pilipinasan o di naglaka nga urayin no nakakulmog kalata dita no simangpot ka no nalpas ti trabaho mo hanggang nga nagbuybuyan nakaida kalatan no nya ti pagbuybuyan ubra pampanunot ka kintay sawam kantay kabi na di Pilipinas awan ag problema ka so nga malpas trabaho makainana ka nakaida ka buya ka no nairana na aglay apo agbuya-buya kay tilalay dagiti agdudumang aglalay pangikat apo iti samsamuyeng kon problema ano da pagkakatawa nagkatawa ka mo no nakaida kayo kakabsat ag beauty rest kayo no nyaman ti problema yo hanyo nga ni Risa apo ni kanak ni Risa na ada pay load nan sir ngem 150 lang kano Evelyn ada kano jay load nan sir ngem 150 kano Evelyn Talbo happy watching king ka yan na gana Evelyn Talbo happy watching king ka kabsat 150 kano pay lang itinited ko nilin okay si Mangkutan na po dagiti lolod da ti hampay nga nang confirm ni
Red niya, ni Jerixki, Arimatea. Sir, ada ko no Jay Loden, thank you manen ko na ni Nancy. Thank you very much kakapsat, nakadunga ni Setyembre 11, natanggap da kanon, thank you very much. Agbuy-buya na kapo, nakadunga. Ni Shoni Bidi Guzman, agbuy-buya mo iso, nakakapsat, ni Lorna Domingo, one sir, ada utang na 50 ni Lorna. Ni Mama Aida Faustino, kastamat ka ni Felicitas, thank you very much. Ni Maki Balubal, ni Nathaniel, Sir Dan Kano na Black, Sarmin ni Arctic PKR, kastamat ka ni Kapidwan ni May, ni Dave Liger, Jack naka-like, makalagin ka na. Kastamat ka ni Rauli Arellano, dita Saudi, thank you very much. Ni Claudia Julian, ni Aileen Pasqua Ramiscal Wallet, dagiti po, dagiti nag-message kanyak, nagbuy-buya. Ni Marinel Yadaw, happy watching Quaresma. Ang kailang agong, ungat apo, ikang kayo, isyerang kayo, iti live video da ito YouTube channel ko apo, i-share ko mo lahat kadagiti friends ko ngumno kaya yung abuyaan, okay lang. Kung ano diyo kaya ang abuyaan, okay lang tamot, basta ang kayo agong ungat kakabsat kan kaya. Kung nabuyaan nyo ti 1 minute, 30 seconds, 10 seconds, thank you very much kakabsat kaya ag-like, okay lang kakabsat kan kaya. Sura mo man natin Mami May. Ni Risa. Hello Risa, 0956. Itan. Kita ni Jenny, tutu ni. Risa ko na. Dito hanggang tiyampay ng lagan na yun. Dito. Risa Sebastian, happy watching kada kayo amin. Risa 0956 niya dato smart Mono Globe Risa. Smart Mono Globe 0956 42 37 055. Okay. 0956-4237-055. Madamada pala kagisese na po tinam number 50. Hello, Globe ka no mama? Thank you, Risa, Globe, 50. Sayang nga pang module dati anak mo. Ngamin to no bigat dato yun. Nakaduatan. Ito no bigat dato yun dagiti naabak inikalman nga ako nalodan no dinamin sa napo bigat ton. Dagitihan ko pa yung nalodan na po ko ni Shoni Bidi Guzman, ni Jamuel Dumaging, ni Marbelin Pichay, ni Mami May, ni Catherine Tolentino Molina, ni Maribic Ugali Seria, ni Risa Sebastian. Diya ka mo anya pa yapo dagiti duma. Evelyn Talbo, kita mamami no mano dajay? Evelyn Talbo. Ni Evelyn Talbo apo, 150 Evelyn Talbo 150 200 nya 150 duagasot mano ti Evelyn Talbo to duagasot Evelyn Talbo nalodang Evelyn Talbo ada pay sumangpot ngalod mo nga api datoy Evelyn Talbo Evelyn Talbo, naludak kayo 100. Evelyn, basta na-checkan kita man, no, na-checkan da kita mama. Evelyn Talbo, 200. Sino pa? Ni Evelyn Talbo dito, 250. Tinabak mo ko. 250 ba? 1, 2, 3. Ano na yan? 1, 250. Okay, check mo mama. Evelyn Talbo. Sa kaso dajay. Paki-check mo Evelyn Talbo dagiti si mangpot nga lotkin ka dajay intit mo nga number tab damagem nga nalaing. Imuna sa gasot. 200 dapat yan. Bali 250. Bali ti sumangpot king ka 250.
250 iti sumangpot ngom kuri ka. Ayan at tinitaraki ti amyanan. Kita tinitaraki kasi da insen ko tinitaraki. Evelyn Talbo. Inpasen ko mo amin dati aping ako. Ada kanyak ti resibo Evelyn Talbo check up ko madam diba? Na kayo po nga buy-buya ado ti prensyo ti Facebook. Iba ka yumot nga sumirip dati YouTube. YouTube ag-subscribe da. Ima daw po ti subscriber ko nagbalin nga 1,370. So nagyam-yaman nakata kayo amin na po dagiti kampanya ag-subscribe kanda ito YT channel tinumutib ya. Hello to thank you manong ko na ni Risa Bali. Buyaik agingga malpasar ko na ni Hamad Alabani. Hello to Lorna Domingo. Happy watching kakabsat ni alauna gaya mo na po. Happy Merry Christmas sir ko na ni Lorna Domingo. Thank you kastamot king ka Lorna. 7 million in the house. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Agalaunan apo ko masapul nga alaek dagiti ubingon. Kung mapanak agala ti ubing di eskwela iso nga live nak madamdama iti YouTube channel apo agpa question nak to YouTube channel ko madamdama apo. Anak pala live iti Facebook page ko ta medyo agayayam tayo apo ti YouTube madamdama. Hanak pala live iti Facebook ko apo ta page ta ada ni DJ Arnel Takmo agarim padek iso na madamdama nya Huwebes tata iso ti ag live kakabsat ken gayem. Thank you very much DJ Arnel Takmo kalpasan iso na nga maka live ag live nak tumot apo ditoy baka madaman kita mama ag live nak tumot ditoy YouTube ag live nak ditoy YouTube agpa question nak to kakabsat. Manang Angelina agbuya kanto dito YouTube madam daw. Ta kayo amin na pong agbuya. I-chismis you man. Thank you manong ko. Ore si ka Risa. No napig sa signal mo dito Manila, paki-play mo lang ta amin dagiti YouTube videos ko. Tabar-barang manayunak pa iti watch hour ko nya. Da kayo amin na po nga adot cellphone na, ada laptop na, adot ti tablet na. Paki-play buya-buya yung urehan yung ipig sa TV. Ipig sa iti volume nan basta i-play yo apo agyaman nakada kayo amin kakapsat. Madamdaman na po. Thank you very much. Babay ako. Babay apo. Keep safe everyone. Babay kada kayo amin kakapsat. Lorna, pakibuyang-buyang man lata amin dagiti ko ano dua cellphone mo. Buya dagiti videos ko dito YouTube ni Eliana Domingo giti duang agkapsat. Manong kaanong met nga kanayon met nga buy-buya amin ko na buya umlat Risa i-play mo dahi 2 oras tapno ti kasta 2 oras met may nayon nga 2 oras ay pa nagbuyam. Thank you very much Risa. When kuya BCJ load gracias. When kuya adan wala ko na nya ko na ni kwa wala ko na when kuya adan Frederick adan ada tayo load mo Frederick jadi nabak nga sa nga 50 tano nod dan kay nasawon nagload ni Tarakin. Okay agbuya-buya kay latta po ang anya ano sa nyo basitin nga buya-buya ano renyo anyo basta i-play yo renyo buya-buya ano tano lang umado ti watch hour na. Awang kanupay, madam dama siguro. Di pa online yung sponsor damagag. Pakiuray mo lang Frederick tahampay nga naka-online gawin aja nang load tadamagag madamdaman niya awang problema sumangpot na medyo light labasit yuray dalatan okay thank you yuray ulatan na po sumangpot na ta naisend ko amin ng kadagiti sponsor talagiti sponsor apo isuda ti agload puwera lagiti linudakta tayo ta adagamin patang mikiniman ng Angelina Cortez iso nga syakti ng loadon kakabsat ken gayem dito itano na dardaras nga maawat you dagiti load. Thank you very much.
Thank you kadagiti amin na po nga nagbuyay. Tida ito nga gundaway. Agyaman na kapot yan anos. Yo, bye bye. Ag-live nak madamdama po. Numalpas iti. When sir, la, maturugan ta. Sipi nga naka-open agita video mo ka na lang. Bye sir, bye. Lorna Domingo. Agbuya ka Lorna. Bye. Madamdama, ag-live na ka po. Adanto igadon. Anak pa igado pa lang tawang pa question ko kami. Damdama. Ag-live na to kalpasanti pa nag-live ni DJ.